sad najslađa stvar koja ima veze možda sa emocionalnim stanjem u koje ulazi Republika Srpska, a to je šta je vrednost. Da li je vrednost u jedinstvu vlasti ili u podeli vlasti? Znači, vi imate društva, najperspektivnija društva u svijetu i najjača. Njihova osnovni model ili algoritam ili fiziologija tog sistema je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu, sudsku i tako dalje, i na medije, slobodne medije, koji su opšta vlast u senci. Znači, nemate nijedno prosperitetno društvo koje kao osnovnu vrednost nema podelu vlasti na različite grane vlasti. Imate ova druga društva gdje vi svaki dan čujete, a tek ćete čuti, da treba jedinstvo ostvariti, da svi kao jedan. To znači da taj ili ne razume mehanizam pravljenja države i društva, ili ima možda neke zadnje namere, ili možda toliko voli svoj narod da ne može da gleda da ga neko ne voli. Možda i psihološka to stvar. Znači, ovo je najdelikatnija tema. Ja vam tvrdim, pogledajte svu političku literaturu, svu istoriju i tako dalje, gdje nema podele i nezavisnosti svake vlasti od svake druge, da se međusobno kontrolišu, tu napretka nema. Pa vidite se kako Trump kad kaže sudija dođe, on dođe, kao mala maca. Zamislite vi nekog ovdje, naš sud da pozove, ili u Srbiji, ajde ovdje i može. Ovo su Sjedinjene Države bosanske, pa ima druge. Razumete? Ljudi ne shvataju blagorodnost podele vlasti kao pretpostavke za racionalan sistem da funkcioniše. Oni to doživljavaju kao neprijateljsku delatnost. Da sudija sudi po zakonu, a ne po telefonu. Da narodni poslanik kontroliše vladu, a ne da moljaka ga uplati putni nalog koji je fiktivan. Da 7 puta ide iz Bavarišta u Beograd. I tako dalje. Mislim, o tome vi razmišljate. Ja ne vjerujem da se takve devijacije ovdje u Republici Srpskoj pojavljuju, pošto ste... Pa ja, apsolutno. Apsolutno. Jer otkad je Cicero rubro, veće demokratije nije bilo. Ja koliko sam čuo, ali ja nisam tu. Znači, ovome ozbiljno stvarno razmišljajte, jer stalno se priča, možda se tu krije razlog zašto mi smo tu gdje jesmo. Ja mislim da se krije, a vi razmislite, pa ako ne dođete do tog zaključka, vi odmah kad neko zvizde, vi ste gore. To vi slobodno radite, meni je lijepo gledati te igrokaze, ali koji se često završe vrlo tužno. Jel ima sad i jedna slika Miloševića na autobusu koji vozi iz Bijeljine? Jeste vidjeli koju? Uskoro. Jer bila na svakom. Tragično je čovjek završio. Meni je Miloševića čak i žao. Nije mi žao ovi koji su došli posle. Ali on je verovao i još imao neki resursa da možda nešto da uradi, ali nije ništa uradio. I kako je završio nesretnik? Tužno. Ja pokušavam bez strasti, bez bilo čega da vas pozovem na razmišljanje. Ja ne prodajem ja ovdje nikakvu robu. Ja da se u kakvi izbori, ja sam za sebe ne bi glasao. Tako da ne ispadne da vas ja nešto ubeđujem. Znači, to su po meni ključni stvari koje su sve ovdje identifikovane i kod vas i u Srbiji kao po meni kamen temeljac na kome treba napraviti državu. Kaže Biblija, Petre, ti si stena, na toj steni ja ću napraviti crkvu svoju, kaže Isus. Ko ove principe nije razabro i nije planirao, taj neće ni napraviti, i kad je napravi, ona se brzo urušava. To je isto ko kad prave kuću, pa neće da analiziraju zemljište, pa naprave kuću i plate pločice 100 € po kvadratnom metru, a neće da plati projekat 300 € da izvrši analizu zemlje, može li tu kuća stajati. I je se svaka druga pukla, jeste pukla. Ovo kad društvo razabere, ali slobodnom voljom, ne da neko sada sluša nekoga, ne kaže, ljudi, čini mi se da je to platforma u kojoj treba. Drugo, još važnije pitanje, čija je sudbina ovdje vama verovatno delimično poznata, to je kad u jednoj zemlji imate apsolutni sistem degradiranja bilo kakvog znanja.
i kad imate radikalnu devastaciju obrazovanja kao jedne važne funkcije, onda ta zemlja nema budućnosti. Pošto se to obrazovanje strašno razvilo u Republici Srpskoj i Srbiji i uopšte to, pa vi to znate, pa ćete vjerojatno uživati plodove oko toga, a ja sam ovim našim političarima rekao da bi ja jedino obavezao članom Ustava da idu da operišu bubreg kod onoga koga su postavili na mjesto ministra. Pa da on malo googla gdje je bubreg, on obično uvati nešto drugo da oseče. A ne u Ženevu, ne u Rusiju i tako dalje. Znači, prosto je to, i to je najstrašnije što se ovome narodu moglo desiti, to takvo trovanje koje je ovdje izvršeno, ja mislim da je to, da tu ambroziju koju je posjeo, tu se ne može se to tako lako izležiti. Sad ću jednu ličnu stvar da ispričam, pošto mi se na jednom predavanju u Banja Luci namestilo mi se to, pa eto, ja nisam za ovo čovjek, nego kad se baš namestilo da ga pomenim ovoga što je mene proterivalo. Mene su druge stvari proterale iz Bosne, ja sam došao na poziv majke, na ovo, na ono, ja nisam rado došao, ja nisam se vratio u Banja Luku iz patriotizma, ja sam znao da ću nagrajsati. Ali nisam mogao kao sin jedinac da odbijem, ja dođem lepo tu i oni mene posle 10 godina isteraju. Nema sad, to je geostrateški drugi slučaj. Ali čovjek koji je mene najviše gonio, koji je operativno to vodio, to je Zoran Kalinić koji je bio tad bravar. I ajde, rekao, ja sam to rekao u Banja Luci, ajde što ste mene isterali, nije to šteta ni za vas, ni za mene. Mislim, nikakva šteta, ni ja ništa ne zameram i hvala im. A da ti postaneš doktor nauka, da ti postaneš rektor i da ti prodaješ diplome, bar kako javljaju mediji, to, braćo Srbi, braćo Krajišnice, alma vera. I još čuje da je bio kandidat za premijera, za predsjednika. Je li istina to? Jeste čuli vi za to ime? Za mene nije neko obmanuo. Nije niko čuo za to. Pa je. Molim? Pa da. Nisi čuo za Nuba, čuveni univerzitet u Banjoj Luci. Nubl. Teži je ovo slučaj, kod vas je teža dijagnoza nego što sam ja mislio. Pa vi ste zaista istinski uplašeni ljudi. Pa ja se izvinjavam, ne Zoranu, nego vama što sam vas uznemirio. Ne, znači, pa 30.000 diploma u Crnogoru, vata, ima više diploma nego stanovništva, lepti ljubi. To ste vi napravili. Odnosno, svi smo mi participirali, to ja sam se bunio koliko god mogu, ali nije ni važno. Ali to se desilo. Desilo se da u svakoj vladi na Balkanu, ne zna se, ne mora ministar imati diplomu. To ne treba da ima. Najbolji srpski ministar je bio Lazo Pačuk, koji je bio lekar, a bio ministar financija. Ne mora imati diplomu. Ali ono što ne smije imati lažnu diplomu. Lažnu ne smije. Ja sam rekao rahmetli Tomi, pa što ti nisi rekao, ja sam građevinski tehničar, grobarske struke, ja sam vaš predsjednik. Vi ste na mene glasali. Američki predsjednik ima koji je bio poštar, ima bio kočijaš od 41. Američki predsjednik. Nije to stvar škole, to je političar. Ali mora službenik u opštini koji katastar vodi biti stručan. Mora ko projektuje zgradu biti stručan. Ministar ne mora nikakve škole imati. Možda je čak i bolje da i nema. Bolje je bilo da nema nikako nego ove što imaju. Znači, narod je to sebi sam napravio. Nije to NATO doneo vama. Nije to NATO pakt, nije George Bush, nije niko. Mi smo svojom voljom zatrovali vodu iz koje pijemo. To je isto kao kad bi vi kof otrova u bunar sasuli. Eto, to će se desiti. I ja mislim da je to ključna stvar. Kad je to tako, onda je nastupilo ovi koji nešto uče masovno iseljavanje. Masovna devastacija prostora. Ja sam se utorak vratio iz Njujorka. 1000 ljudi naši je bre tamo. Ja kažem, ljudi, ko će platiti pelene, ko obdanište, što smo mi baš školovali i tako dalje. Ja mom rođaku koji vam govorio, kažem, Igor, pa ja tebe školovao, sad nema mene ko da sarani, bre.
Ma mislim, ostavit ću ja da se saranim, ajmo, možda ću ja i biti reinkarniran. Ali ljudi, razmislite vi koliko hiljada, stotina hiljada ljudi tamo. Oni koji su nešto učili kažu ja ne mogu se više izboriti. I njima nije tamo dobro. Ja sam i samo sad molio, ja sam imao predavanja. Sad 10 dana prošle godine, mjesec i pol dana. Ja kažem, ljudi, samo nemojte lagati da podgovarate ove koji su ovdje još da idu tamo. Nije to tako dobro kao što vi za tih 15 dana ovdje pričate. Mnogi strašno i teško živi, tako da. Ali to je strašna stvar. Sljedeća stvar, pored ovog iseljavanja, dok se to ne zaustavi, to je kao kad imate tešku bolest, pa ne zaustavite ekspanziju te bolesti. Džabe je ostalo lečiti. A mi lečimo upravo suprotno. Mi nudimo stranim investitorima ono što nemamo, manuelnu radnu snagu. Mi nemamo ko da pokosi dvorište, da ima ko da pravi rudnik litijuma. Ja sam govorio ovim iz Rio Tinta, oni su mene zvali. Ja kažem, ljudi, ne može to niko ovdje napraviti. Ovdje vi nama ne date da napravimo cestu običnu. Mora tender, mora Turci. Evo ja sam sad samo sretio Turke te na granici. Cestu, običnu cestu. Da mi napravimo podzemni rudnik. Kao da će to podići zapošljavanje. Pa neće, prosto ne može to. Znači ti se oslanjaš na priliv doznaka koji će biti sve manje i manje. To mora prestati. Zato što se ti neće vratiti, a oni tamo konzumenti će umreti. Ja ne dajem više pare u Bosnu. Imam ja tu rođak. Ja sam davao velike pare stalno. Ja sam donirao Republiku Bosnu i Hercegovinu. Jer su mi roditelji bili živi. Kogod mene pogleda, kada pogledat ću, mamo, ali daj 100, daj 200, daj 500, daj 1000. Sad su oni u grobu, nemaju operativne troškove. Ja sam prestao da dajem. Tako će i oni prestati. Drugo, koji misle da dođu ovdje, da umru, ne mogu oni doći sada, oni su nisu plaćali penzije, imaju $700-800, sad je u Beogradu $700, ne možeš da živiš uopšte. Šta je, kaže, sad ovo? Pa ovo je što je ovo. Pa sad je paradajz na Kalenića pijaci skuplji nego u Americi. I šta će sad? Ne može, nije to tek tako. Znači, oslanjanje na priliv doznaka je loša stvar. Oslanjanje na rast duga je loša stvar. Oslanjanje na strane investicije je loša stvar. Zato što ona dolazi da koristi posebne pogodnosti, dolazi na niskoj fazi razvoja. Svako tele, ono najbolje koje ovaj citirao, zadrži za sebe. To je da proizvodim to. A tebi ću dati da prevrćeš kocke i da tucaš kamen i tako dalje. I prosto, ja sam se šalio, pa mi lepi žena i u životnoj dobi, zgodnoj, nemamo ni za ženidbu, ni za emocionalne fantazije, a kamoli da šiju gaće turskim firmama, koji su jedno vrijeme preplavili, dobili subvencije, dok je bilo subvencije, oni su radili, gdje su sad ta braća? Nema ih. Znači, to su tada sadašnje zablude, to se također, koje god upozoravao, on je na grajsu. Nije to pametno, nema slobode. Sljedeća stvar je strahoviti rast nejednakosti. Ljudi znaju da je to problem. Ovi koji imaju pare znaju da je to problem. Zato Rusi nose u London kao tamo je sigurno. Ovi nose u Srbiju i Beč, pa i to sigurno. Nije nigde sigurno. Ti dok njima trebaš, možeš da imaš palatu u Kensingtonu. Šta je bilo sa Rusima? 500 milijardi. Da li je to pošteno? Pa nije. Ali lično, taj Putin u koga se mi klenemo, prvu stvar koju je trebao donijeti, da kaže možeš biti bogat kao kres, ali sve da bude u Rusiji. Pa bi ti onda i branio Rusiju. Ili sve mora biti u Srpskoj ili u Srbiji. A ne poteraš kokeza on u Majamiju. I on je sposoban, eto, vidim kako, pa neki ljudi prosto vidim da im se lice ozari kako ja pomenu kokezu. Zaista je jedan divan čovjek i veliki znalac ovaj. I stvarno, i mislim da je šteta što je napustio Srbiju takav kreativna osoba. Ja zaista stvarno se tome Dalji problem, znači taj problem, iz ovoga sve jednog problema, bar ja sam tako logicirao, izlaze drugi. I onda kad imaš takav model investicija, ti imaš prljavu industriju, ti imaš raubovlje resursa.
Pa nije niko nama doneo neki kvalitetan resurs. Mi smo se posmejali Rumunima i Bugarima. Gde su oni sad, gde smo mi? Jesu Rumuni sad najprodavaniji, imaju automobil u Evropi, Dacia. I to ostalo Dacia, to je Dakija, to je naziv Rumunije rimski. A mi zastavu, drži, pa pade zastava, pa nema sad ništa. Sad Panda. Bar da se zove Jaguar, Tigar, nešto da se zove ozbiljno, rekao Panda. Voli da leži na leđima i da je češkaš. Ja sam video te pande u Kini, kad sam specijalno te vodi da vidiš pandu i zaista jedna blagotvorna životinja. I sam ovako leži na leđima i češkaš. I to posebno plaćaš da češkaš. Nema džabe češkanja. Šalu na stranu. Znači, sljedeća stvar, kad ti sve to tako radiš, normalno da si prvo izgubio kontrolu nad likvidnošću sistema. Gde kaplje novac? Banke, osiguranje, trgovina. Je li meni voljena Republika Srpska sve to izgubila? Manje jeste. Jer on drži slavinicu, je li tako? On drži slavinicu. A opet, ko je rukovodio domaćim bankama, to je moralo tako se završiti. To je kad je formiraš, odmah propada za 6 meseci dok se uzmu. Jer je ovde glavna maksima biznisa, inovacija. Uzmi robu, ne plati, uzmi kredit, ne vrati. I to je prosto to je lekcija ekonomska koja se lako uči, a vrlo je korisna. Ovo što sam ja učio, to je sve bez veze, mislim tako. I na kraju si upao u jedan geostrateški košmar da ne znaš kućeš. Tito je uspješan bio što je ostao sa one strane zida koja je nama bila prijemčivija. Mi smo ostali sa zapadne strane zida i dobili smo pare da buškamo protiv Rusije. To je bila funkcija. Nisu nesvrstani tek tako napravljeni. Vi kad pogledate Globus, to sam ja pre 20 godina dok sam još bio mlađi pa sam pamtio, ima Globus u kući Karla Marksa. Kad budete išli u Trier, ovi koji su ljubitelji komunizma, pa ima Karl Marx, a to je na 4 sprata, to nije Karl Marx bio sirotilja. I gore na vrhu ima Globus gde pokazuje koje su zemlje bile komunističke. To je sve crveno bokte, to ima Amerika nešto plava i ovo malo Evrope i nema ništa drugo. Južna Amerika sva crvena, Azija sva crvena. Pa iz Moskve je otišao Ho Chi Minh, pa ovaj Mao Tse-tung, pa ovaj koji sad vlada u Koreji. I onda ne možeš ti to razvaliti odjednom da oni protiv Amerike, nego malo pomalo oni su nesvrstani. I tu Tito igra, Naser. Kad su Nasera uzeli, izgubili su Englezi uticaj. Kod Naser je oteo Suezki kanal, poslije došao i vratio. I nesvrstani su finansirani tako što otvaraju problem da se polako otme sfera uticaja. Pa što sad ne izvozimo tenkove? Iraku. I da i možemo napraviti. Prosto ti dobiješ, sad samo možemo ovo, kako se zove, municiju. To nema, to je velika zarada, ali municija nema tehničkog progresa. Municija je tehnologija 17. 16. veka, kad je metak smišljen. Nije to nikakva nova tehnologija, ali ove druge stvari to nema. I prosto je, znači, taj geostrateški košmar je strašan, on je zaista za ozbiljno razmišljanje svakog stanovnika koji sebe vidi ovde ili bilo gde. To više nije ova ili ona strana zida. Mi smo ljudi u toru. S obe strane je zid. S obe strane. To ko ne vidi, ali mu vera onda vidi daleko više nego ja skidam kapu, i obično iz tora iskoči 3-4 jaka ovna i pobegla ove pokolju koji su ostali unutra. Tako se završavaju ti torovi u proizvodnji. Šta je finale svega ovoga? I u Srbiji i Republici Srpskoj. Šta je finale?